nyuma y'ibitero bitandukanye bikomeje kubera mu bice bitandukanye. Ubwo ni amakuru agezweho ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mama 23 isa niyamaze kubona abandi basirikare benshi cyane, bivugwa neza ko basoze amasomo ya gisirikare mu ishuri rya Cyanzu mu kigo cya gisirikare cya Mama 23. Aba rero benshi bemeza neza ko aribo bagiye kwifashishwa mu bice bitandukanye ndetse bakaza kwa advancinga paka Kinshasa. Ubu tuvugana ibice bitandukanye bya Masisi kuko bigenda bitangazwa ahitwa Bukinanyana, ahitwa Gafunyi ndetse n'ahitwa Runigi. Ubu tuvugana Mama 23 yamaze kugenda ihigarurira mu gihe hari hamaze iminsi igera kuri 4 igisirikare cya leta ya Kongo cyarigaruriye ibi bice. Nkuko tubikesha umuyobozi wa Masisi Emmanuel Ndizeye Rutebuka, uyu kandi akaba yamaze kuvuga neza ko Mama 23 yamaze kugenda yigarurira ibi bice biri muri territoire yiwe nkuko bigenda bigaragara, ndetse amakuru akagaragaza neza ko ahangaha Masisi ahitwa Bukinanyana, Gasenyi ndetse n'ahitwa Runigi, ibice bitandukanye Mama 23 yamaze gukora za tombe, ku buryo benshi bavuga neza ko izi nsoresore cyangwa se aba basirikare Mama 23 basoje amasomo Icyanzu ari bamwe mu bamaze gukora impinduka zikomeye cyane, mu gihe ingabo za leta ya Kongo zo zisa naho zamaze kunanirwa, nta maraso mashya, barashaje n'abasaza. Intare za Sarambwe zirimo zirakubita zihereye kuri Wazarero, zisa naho zigifite amashagaga. Ibi ndabikubwira ariko kandi ntabwo nabura kukujyana ahitwa Cyugi. Ahitwa Cyugi Mama 23 imaze kuhafatira abasirikare bagera kuri 4 b'igisirikare cya leta ya Kongo, bivugwa neza ko ari bamwe mu bari bayoboye operasiyo zo kwisubiza Rubaya ndetse n'ibindi bice by'inkengero zaho. Ubu tuvugana ntawaza kumenya aho barengeye, gusa intare za Sarambwe zirabafite. Turaza kumenya byinshi cyane muri iyi nkuru ko operasiyo yagenze ndetse n'ibyinshi cyane igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kugenda akihahombera. Ibintu birakomeye cyane, ntabwo byoroshye na gatoya. Turakubwira n'amakuru ari kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo bimeze gute, amadubu ya twirwanaho izi ngabo z'abanyamurenge n'abarundi hariya na FARDC na Wazarendo hari guca uwambaye. Intare za Sarambwe zirimo ziragerageza gukavaringa ndetse zigafasha twirwaneho kugira ngo ikomeze kurwana kuri iyi misozi ya Minembwe. Ibintu birakomeye cyane. Ni inkuru yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri ahitwa Masisi cyamaze gukora tombe y'uduce dutandukanye, Bukinanyana, Gashenyi ndetse na Runigi ndetse n'ahitwa Rushiha ndetse n'ahitwa na Kigano. Ubu tuvugana rero utu duce twose twamaze kugenda tugaragaramo ingabo za Mama 23 nkuko tubikesha Emmanuel Ndizeye Rutebuka, umuyobozi wa Masisi. Iyi territoire yavuze neza ko intare za Sarambwe zamaze kongera kwisubiza ibice byinshi cyane byari byaramaze kugenda birekurwa, ndetse nyuma yo kugisirikare cya Kongo cyabagabyeho ibitero bikomeye cyane bikaza kurangira baharekuye. Amakuru aragaragaza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo kigaragaza ibimenyetso byinshi cyane byemeza neza ko uko urugamba rumeze kugeza ubu ngubu abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari kugenda bikura mu mirwano. Ahitwa Runigiho bivugwa neza ko Mama 23 yahiciye abasirikare benshi cyane muri iyi mirwano yabereye Masisi kugira ngo bigarurire utu duce kuko byagiye bitangazwa. Ariko nanone ahitwa Gatoyi ni muri segiteri ya Gatoyi nyine, ubu tuvugana naho Mama 23 isa naho hafi ya hose yahigaruriye, ari naho harimo ibi bice bya Masisi nkomeje kugenda nkubwira. Intare za Sarambwe zigaruriye, imirwano irakomeje, ariko igihangayikishije benshi na uko abaturage bongeye kugaragara bahunga ibintu byari bimaze iminsi bitagaragara muri ibi bice. Intare za Sarambwe zikomeje kugenda zishyira abaturage mu buzima binyuze mu bayobozi bayobora aka gace ka Masisi, Rutebuka uyu nguyu ndetse n'abandi bayoborana aka gace bakomeje kugenda bahumuriza abaturage bababwira neza ko bagomba gusubira mu buzima busanzwe ndetse bagakomeza imirimo yabo. Gusa nanone amakuru aragaragaza neza ko intare za Sarambwe zo zitari kuryama, zikomeje kwa advancinga. Ubwo twageze mu birometero bigera kuri 32 uturutse Rubaya, ahitwa Gakwere ndetse n'ahitwa Kinigi. Ubu tuvuganaho ibiri kuhaba bisa nkaho bitewe ubwoba ndetse bisa nkaho bitigeze bihaba ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Intare za Sarambwe zirimo zirabaga neza nta kinyamuginga. Abo za leta ya Kongo zirimo ziragerageza kugaruka kugaba ibitero muri ibi bice. Ubu tuvugana ahitwa Cyugi niho hamaze gufatirwa abasirikare bakomeye b'igisirikare cya leta ya Kongo. Bivuga neza ko intare za Sarambwe zigiye guhita
zibanyuruza mu buryo bukomeye cyane. N'abasirikare bivugwa neza ko ari bamwe mu bayoboye urugamba rwo kuza kugaba ibitero hano Rubaya. Intare za Sarambwe zamaze kubacakira mu buryo budasubirwaho, ndetse hakaza kugaragara amakuru yemeza neza ko abangaba ari bamwe mu bari bahedinze delegation y'ingabo z'aba FARDC ndetse FDLR ndetse na Wazalendo bari kugaba ibitero muri iki gice cyose cya Rubaya hafi n'ibirombe. Ibirometero bari basigaje kugira ngo bagere hafi n'ibirombe n'ibirometero bigera kuri 25. Aha rero niho bafatiwe, ndetse bivugwa neza ko hanaguye abasirikare benshi cyane b'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Gusa benshi bakomeje guhamagarana ku mirongo ya telefone kugira ngo haze kumenyekana icyabaye, kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo by'umwihariko bakuru baze kwisanga mu maboko y'intare za Sarambwe. Bamwe bati ni akagambane. Leta ya Kinshasa ikomeje kuvuga neza ko 23 ikomeza kugenda yumviriza bimwe mu byo bavuga kuri telefone, aho bemeza neza ko intare za Sarambwe zamaze kwinjirira itumanaho ryabo ku buryo bisa nkaho ikintu cyose bavuze kiba cyamaze kujya hanze mu buryo batifuza. Nanone bikomeje kugorana hakurya mu bice bya Minembwe ndetse na Mikenke. Ubu tuvugana Amaduba akomeje kwesurana ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cy'abarundi twirwaneho na FARDC nyine nkuko bigaragara. Izi ngabo kandi z'abanyamurenge za twirwaneho nakubwiraga ko arizo zikomeje kwesurana n'abarundi ndetse na Wazalendo na FARDC muri ibi bice, aho 23 iri kugenda ibafasha mu buryo butandukanye. Haragaragara ibiturika biremereye cyane byerekeza Puezero hafi n'umunara, ariko izi ngabo za twirwaneho Amaduba agakomeza kugenda arekura amasasu menshi cyane yiganjemo aya muri za mbunda ntoya zisanzwe zikoreshwa na twirwaneho, bikaza kubangamira ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo kuba bazamuka ngo bagere hano hafi n'umunara, aho byaborohera gukontorora imihana itandukanye yo mwabiri abice. Ubu tuvugana Amadubu akomeje gufashwa na 23 ndetse bagaragaza ubufatanye kuko n'ubundi gahunda n'intego bafite ari zimwe. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye Elias Neva bivugwa neza ko yongeye kujya ku gitutu gikomeye cyane nyuma yo kwakira iyi nkuru mbi ya raporo ikomeye cyane y'ibimaze kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gucunaguzwa, kwicwa ndetse bamwe basaba imbabazi nibyo byaranze iki gitero, aho abasirikare b'u Burundi batunguwe ku buryo bukomeye cyane nyuma yo kumva ko 23 kuva yaramaze kuva mu bice bitandukanye bya Bijombo, Sange, Kabunambo ndetse n'ibindi bice nka Plaine de Ruzizi. Ibi bice byose nyamara 23 irahari, ndetse benshi bamaze kwemeza neza ko izi ntare za Sarambwe ntaho zagiye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagombaga gutanga ramforo kuri izi ngabo z'u Burundi zamaze gucunaguzwa, izindi zigafatwa mpiri, baje kwirukanka ndetse bakura amawizuro barirukanka amasigamana nyuma yuko bari bamaze kubona neza ko intare zagarutse ziri gufatikanya n'Amadubu izi ngabo za twirwaneho z'abanyamurenge. Ni inkuru iteye ubwoba yababaje benshi cyane, bemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye gusebera mu maso y'amahanga. 23 yongeye kubakubita n'umubare munini cyane. Benshi bati gutsindwa ku rugamba ni ibintu bisanzwe, gutakaza abasirikare ni ibintu bisanzwe, ariko kwica abasirikare bangana gutya nkaho bo barwanishaga amaboko nta ntwaro ni ibintu bisebetse cyane, ndetse byagaragaje urwego rw'igisirikare cy'u Burundi. Benshi batangiye gusohora amaraporo yemeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi akunda kugaragara ataka, avuga imyato igisoda cye, avuga ko gikomeye cyane ndetse yerekana ngo ibikorwa cyagiye gikora. Nyamara benshi baje gushimangira neza ko igisirikare cy'u Burundi gikomeye mu mvugo ndetse no mu mpapuro, ariko kuri tere gikomeje kugenda kigaragaza urwego ruri hasi, ndetse urwego ruri hasi cyane. Abasirikare b'igisirikare cya 23 bakubise batababarira, ndetse benshi bagaragaje umujinya udasanzwe. Niki kiri gutuma 23 isa naho iri guhana yihanukiriye, ndetse noneho iri kubaga nta kinya bitandukanye nuko byari bimeze gifite bino bice itarabivamo. Benshi bamaze kugaragaza neza ko 23 n'ubundi yaje kumenya neza ko nta mpuhwe ifitiwe nyuma yuko amahanga amaze kuyiviraho indimwe akayishyiraho igitutu akayitegeka kurekura ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ibice bitandukanye by'umwihariko ibiri mu marembo y'umujyi wa Uvira. Kugaruka Mikenke rwari urugendo rukomeye cyane, ndetse n'ibi bice byegereye aho abanyamurenge batuye za Minembwe, Puezero hafi n'umunara, aho hose hari
kubera imigundano ikomeye cyane aho kurasana za burende, ndetse bivugwa neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kumenya amakuru ko M23 yongeye kugarura uburyo bw'ubwirinzi bukomeye cyane, ku buryo bisa nkaho za drone yaba izo mu bwoko bwa kamikazi ndetse na drone zo mu bwoko bwa CH4 zakomeje kugenda ziza kurimbura abanyamurenge zitaza kongera gukoreshwa. Abasirikare rero benshi cyane b'abarundi basa naho barokotse iki gitero, ubwoba ni bwinshi cyane kongera kubabwira kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba bisa naho bataza kubyumva, bisa nkaho rwose ari ukubagora, aho bari kugenda basaba ikiruhuko ariko bisa naho bigoye nta kiruhuko, kuko urugamba rusa naho ari rwo rutangiye mu by'ukuri gusubizamo M23 inyuma ku gitutu cya leta zunze ubumwe za Amerika ngo kugira ngo hubahirizwe ibiganiro by'amahoro ya Washington, ndetse ibi biganiro kandi ngo impamvu M23 yasabwe kuva muri ibi bice nuko uko M23 yari iri kwa divansinga ifata ibice ndetse n'umujyi wa Uvira aribwo ibiganiro by'amahoro byari biri kuba, ndetse benshi bakavuga neza ko ariho M23 yaba yarategekewe kuba yava muri ibice kugira ngo ize kubirekura, kuko yabifashe mu gihe cyo guharanira amahoro. M23 yarabyemeye ibivamo, ariko benshi bemeza neza ko ibi ari byiza ingabo z'u Burundi ziri kuzira kugeza kuri ubu ngubu. Abasirikare b'u Burundi bapfukamye amaboko bayashyize ku mutwe nk'uko babitegetswe na M23, bakomeje guhatwa ibibazo ndetse abandi bahita bajyanwa mu mabaraks akomeye y'igisirikare cya M23, aho defense zimuriwe, abandi bari mu bice bya Minembwe mu birindiro bikomeye cyane by'abasirikare batwirwanaho, bari gusobanura byinshi cyane ku byo bapanga n'urugamba uko barutegura. Ibi byose biragenda bishyira ukuri hanze ndetse binagaragariza amahanga ko igihugu cya Kongo gisa naho cyifashishije igihugu cy'u Burundi mu gutera ndetse no gutsemba ubu bwoko bw'abanyamurenge. Mikenki hari umuhanda mugari werekeza ku birindiro by'ingabo zatwirwaneho, akandi hakaza kuba nanone amabariyeri akomeye cyane yashyizweho n'igisirikare cya leta ya Kongo. Aya mabariyeri niyo ari gutuma kugeza kuri ubu ikiro cy'isukari hariya mu bice bya Mikenke ndetse na Minembwe kiri kugura amadolari 40 yose, ibintu bitigeze bibaho ku isi, aho bavuga neza ko bakorewe uruziga abanyamurenge bamaze kumera nk'abafungiranywe bashyirwa muri karantine niko twabyita, ndetse baza kuzengurukwa cyane, ntibabona uko bajya guhaha, ntibabona aho banyura, ndetse basa naho bashyiriho amabariyeri akomeye cyane kugira ngo babe bakinjira muri umujyi wa Uvira. Ni ikintu gikomeye cyane. Kugeza kuri ubu bariyeri zimwe na zimwe zamaze kugenda zikurwaho na M23, aho bisa nkaho wazarendo zamutangiye gusubira inyuma nyuma yuko zari zatangiye kugaba ibitero bigamije gusahura izi nka z'abanyamurenge muri iyi misozi miremire. Ibintu bisa naho bitoroshye. Kugeza kuri ubu rero abaturage basa naho bongeye kugarura ubuzima. M23 ikimara guhana yihanukiriye iha ibihano biremereye cyane abasoda b'u Burundi bongeye guseba ndetse bongeye kugaragaza urwego rwabo ko ruri hasi. Gusa nanone biraza kugaragaza igitutu cyiza kujya kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi wakomeje kugirwa inama umunsi ku munsi n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, ndetse n'abandi barimo Minisitiri w'ingabo ndetse n'abandi bakomeje kumusaba kugabanya umubare w'abasirikare baza kuri ubutaka bwa Kongo, kuko nabo Red Tabara ntiboroheye mu ishyamba rya Kibira, irabagabaho ibitero shuma umunsi ku munsi. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi avunira ibiti mu matwi, akomeza kurunda abasirikare be ku butaka bwa Kongo, ariko M23 ibacucuma, ari nako akomeje kugenda yinjiza amabuye y'agaciro yavuganye na Tshisekedi ku bijyanye n'idiri yo kumuha abasirikare. Ibi rero bikarakaza bamwe mu basirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi, ibituma akomeza kujya ku ntebe ishyushye ndetse bishobora kuzamugiraho ingaruka, dore ko n'amatora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa ku butaka bw'u Burundi azaba mu mwaka utaha w'2026. Gambi imirwano ikomeye cyane iri guhuza igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'uyu mutwe wa M23. Noneho ibintu birakomeye, intambara yavuye mu bijyanye no kwigarurira ibice, noneho hagezwemo ibijyanye n'ibuye ry'agaciro. Ahangaha ho rero amaraso agomba kumeneka uko byamira kose, yaba y'abaturage ndetse n'ay'abasirikare ku mpande zombi. Ubusanzwe ibi bice bya Rubaya ni ibice binini cyane bisanzwe bicukurwamo amabuye y'agaciro nk'uko bigenda bigaragara. Igisirikare cya leta ya Kongo muri rusange cyagiye kigerageza
bagerageza kenshi kugaragaza neza ko ibi bice bya Rubaya M23 ishobora kuba bifite mu buryo busa naho ngo budafututse nk'uko bagiye babyigaragariza, ari nayo mpamvu basa naho bagiye bahagaba ibitero. Tshisekedi yagiye yitabira inama zitandukanye aho yabaga asaba ibikoresho ndetse n'ibindi bizifashishwa muri uru rugamba arwanamo, ariko ababisaba akababwira ko azabaha amabuye y'agaciro nyamara akabizeza ibitangaza, kuko aya mabuye y'agaciro siwe yakontorora nk'ibi bice bya Rubaya. Ubu tuvugana rero igisirikare cya leta ya Kongo cyakomeje kugaba ibitero karahabutaka, ibitero karundura muri ibice bya Rubaya nk'uko bigenda bigaragara. Benshi mu basirikare ba M23 bakomeje kugenda bahangana n'ibi bitero kugeza ubwo General Sultani Makenga atanze itegeko rikomeye cyane. Ni itegeko yatanze ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari biganjemo bari kunyura ku butaka bagomba guhita bagoterwa muri ibi bice ndetse bagacucumwa ku buryo bukomeye cyane. Ni imihanda yerekezayo ikaza gufungirwa mu birometero nibura nka 3 kugira ngo umutekano ukomeze uhinde. Ni ibitero biri no gukoreshwamo indege. Aha rero M23 yakoze strategy yo kugira ngo ibanze iburizemo ibitero byo ku butaka ibone uko uhangana n'ibi bitero biri kunyura mu kirere by'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibi rero byaje gutuma General Sultani Makenga atanga itegeko rikomeye cyane ahangaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bya Rubaya, aho abasirikare ba M23 bahise bafata umwanzuro ukomeye cyane wo kuboroka inzira nyinshi cyane, inzira zanyuragamo intwaro z'igisirikare cya leta ya Kongo baziborokiye mu birometero ngo birenga 3 nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Imihanda igera kuri 3 yafunzwe. Ubu tuvugania ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo bisa naho byamaze kunetralizwa ku buryo bukomeye cyane, ariko ikibahangayikishije aba basirikare ba Kongo ni bagenzi babo basa n'abamaze kugoterwa muri ibi bice. Namakuru agaragaza neza ubwo M23 ya deployingaga abasirikare benshi cyane bo kuboroka iyi mihanda. Hari abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo basaga n'abasigaye hagati. Aba nibo bateje inkeke uko bari buze kwikura muri ibi bice, niba bamanika amaboko cyangwa niba bagerageza kurasana. Nubwo bisa naho bigoye, bari hagati nta ramforo y'abasirikare babona baza kubatera inkunga kugira ngo basohoke muri ibi bice, kandi bisa naho M23 yabiteguye cyane. Igisigaye nuko bashobora kuza kuraswa urufaya cyangwa se bakemera kumanika amaboko, maze ibi birombe bigakomeza kugwa mu maboko ya M23. Ibitero byo bya Tshisekedi n'ingabo ze mu baturage hariya za Rubaya birakomeje. Ibyo benshi bavuga neza ko Tshisekedi nanone ari gukora amakosa akomeye cyane ahangaha ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nanone kandi mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ndakubwira neza ko hakomeje kubera imirwano, aho ingabo z'abarundi zatakaje abasirikare babiri bakomakomeye, bamwe mu bayoboraga urugamba ndetse bageragezaga gupanga uko biri buze kugenda mu bijyanye no kuba batera ibitero bikomeye cyane ku ngabo za Twirwaneho. Ibi rero byaje kuba nyuma y'uko Twirwaneho yari yamaze gucanwaho umuriro isubira inyuma, nyamariza gukoresha systeme yo gukora ikimeze nk'ambushi ikomeye cyane, iza guhitana abayobozi babiri b'abasirikare b'u Burundi. Icyatumye Twirwaneho iteyongera kwa advancinga nyuma yo yari yamaze gukora withdraw isa n'iri guhungiza ingabo zari zayicanyeho umuriro. Aba basirikare bakuru bakimara gupfa, izi ngabo z'abarundi zisa naho zikanzemo ndetse zikeka ko hashobora kuba hari izindi imbaraga zigiye gukorwa n'ibindi bakoraga. Batekereza ko bashobora kuza kwisanga mu mitego y'izi ngabo, ibyatumye baza gucika intege batangira gusubira inyuma. Aha rero niho Twirwaneho nayo yatangiye kubacaniraho umuriro ku buryo bukomeye cyane. Katikati mu mujyi wa Goma kuri Serena Hotel, aha ni mu mujyi wa Goma nyine hafi neza n'ikiyaga cya Kivu, hamaze kuba inama ikomeye cyane ya Etat Major ya M23. Ni inama yagombaga gufatirwamo ibyemezo bikomeye bikakaye, ndetse ibyemezo bisa nkaho ari ibyemezo nta kuka nk'uko byatangajwe na Generali Nziramakenga Emmanuel uzwi nka General Sultani Makenga, wamaze kuyobora n'inama ndetse yafatiwemo imyanzuro ngiye kukubwira. Perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye araza kwisanga ari mu marira akomeye cyane. Intare za Sarambwe mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama. Uwa mbere, u Burundi mu gihe bwa budakuye abasirikare babwo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo ku butaka bwa Uvira n'inkengero zaho ndetse na Minembwe na Mikenke, aho bakomeje kurimbura abanyamurenge. Na 23 yiteguye gutangira guhangana n'u Burundi byeruye, ndetse intambara ikambuka
ikaba yagira za Gitega ndetse na Bujumbura. Ibibombe biremereye cyane ngo byarateguwe, imbunda ziremereye cyane zaraziteye ku misozi ya Kabunambi, zose ziracyari mu bice 23 yimukiyemo BM24 Combat, imbunda zirasakure. Ibi byose ngo birateguye mu gihe perezida w'igihugu cy'u Burundi yabakomeje kuvunira ibiti mu matwi maze akaza kwinangira ku kijyanye no kuba yakura abasirikare be nyine kuri ubu butaka bwa Kongo. Uyu ni umwanzuro wafatiwe muri iyi nama ndetse aho bivugwa neza ko ugomba guhita ukurikizwa ku buryo bukomeye cyane. Imirwano yarabaye mu bihe bitandukanye, ariko igisirikare cya M23 ntitigeze gishaka kurasa cyangwa se ngo cyambuke umupaka kijye hakurya ku butaka bw'u Burundi. Aha rero niho benshi bavugaga neza ko M23 iri kwitwara nka leta runaka, itari kwitwara nk'inyeshyamba, ariko bisa nkaho ibyo kugira diplomasi ndetse mu buryo busa naho bukabije intare za Sarambwe zamaze kubishyira hasi mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama. Kugeza ubu igisa naho ari ukuba bagiye gutitiza leta y'u Burundi, byo bisa nkaho byamaze kurangira ndetse byamaze kuba confirmed. Igisigaye ni itariki ndetse n'amasaha za guhabwa perezida w'igihugu cy'u Burundi kuba yamaze gukura aba basirikare be ku butaka bwa Kongo, dore ko binagaragara neza ko aribo bakomeje kugenda bica abanyamurenge nk'uko bigenda bigaragara. Nanone ni ibintu bisa naho byakomeje kuba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Benshi baravuga neza ko undi mwanzuro ukomeye cyane ari umwanzuro wafashwe, ariko benshi bavuga neza ko ugoye, ariko bagaragaje uko uyu mwanzuro ugiye gushyirwa mu bikorwa. Ni ibitero bikomeye cyane ngo byerekeza i Kinshasa, ya gahunda yo gukuraho leta ya Waginga nk'uko uyu mugabo utetse M23 cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo mu M23 General Sultan Makenga yakomeje kugenda bitangaza. Batangiye kwataka ibice bitandukanye ndetse yaje kubibuza neza ko uretse ibice bya Warikare ndetse na hariya mu ntara ya Tropo, ubwo no kuba ku kibuga cy'indege cya Kisangani, aha hose hakomeje kugabwa ibitero. Yavuze neza ko ari umugambi bateguye ndetse ko na Kinshasa bari kugenda bayataka. Abasore n'inkumi bakoze amasomo akomeye cyane ya gisirikare biteguye kwataka ku buryo bukomeye cyane nk'uko biri kugenda bigaragara. Ibi nabyo rero byamaze gushyirwa mu nyigo ndetse ubu tuvugana uyu mushinga nawo wo gutera Kinshasa watangiye ndetse no kubahirizwa nk'uko byatangajwe. Uyu mugabo General Nziramakenga Emmanuel akimara kubivuga, ndetse dore ko abasore bo ngo bari bamaze kugenda bitegura. Ikindi kigezweho aka kanya ni ibintu bigaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu komeje kugenda bigura intege mu bijyanye no kubahiriza ibiganiro by'amahoro byasinywe mu bice bitandukanye. Hari amasezerano ya Washington, hari amasezerano yabereye mu Busuwisi ndetse n'ayabereye i Doha muri Qatar. Amasezerano ya Washington benshi bemeza neza ko ari yagiye gukora kuri Tshisekedi kuko leta zunze ubumwe za Amerika yamaze kugenda irakara. Ibi rero biravuga neza ko M23 ibijyanye no kuba yasabwa kuva mu bice bimwe cyangwa ibindi ngo kugira amasezerano yubahirizwe nayo yamaze kubitera utwatsi ndetse yamaze gufata umwanzuro w'uko ishobora kwisubiza ibice yarekuye kugira ngo habe haganirwa ku kijyanye n'icyagarura amahoro. Ngayo nguko inama yize kuri izi ngingo ndetse zigiye kuba zazengereza zigahindura byinshi cyane ku butaka bwa Kongo. Aha rero ndahita nkwambukana nkujyane hakurya muri Kivu y'Amajyepfo, ariko mbere uko tujya muri Kivu y'Amajyepfo haravugwa ibisa naho ari ibintu bidasanzwe kuba M23 yongeye gukubitira igisirikare cya leta ya Kongo mu birometero bigera kuri 30 uturutse hariya za Rubaya. Ingabo za leta ya Kongo zari zagabye ibitero bikomeye cyane byerekeza muri iki gice cya Rubaya ndetse n'inkengero zaho nk'uko bigaragara, ariko kandi intare za Sarambwe zabashije kubahagarika ndetse mu buryo buboroheye cyane. Ibintu bisa naho biteje inkeke no kwibaza byinshi cyane mu bijyanye n'uko iki gisirikare cya leta ya Kongo gishobora kongera kwisuganya kikaba cyatsinda urugamba kugeza ubu. FARDC cyongeye kuba nkaho gitererana abarundi, nuko abarundi baracucumwa karahava ahangaha neza mu birometero hafi 7 uturutse hariya mu mujyi wa Uvira werekeza Mikenke ndetse uzamuka hariya Puezero ku Minara. Ahangaha rero nahabereye imirwano ikomeye cyane byaje gutuma ingabo z'abarundi zongera guta ibirindiro byazo zirirukanka amasigamana nk'uko byagiye bigaragara. Abasirikare b'u Burundi kandi bongeye kugaragara
kugenda birukanka basiga impoho zabo cyangwa se intwaro zabo bava muri iki kigo cya gisirikare. Nk'uko byagiye bigaragara, abasirikare benshi cyane b'abarundi baborogaga cyane birukanka amasigamana nyuma y'uko bagenzi babo bari bamaze kuhasiga ubuzima, ndetse abaturage bagerageje gufata amwe mu mashusho yagaragaje ingabo z'u Burundi zirira zirukanka ziboroga, ibintu benshi bavuga neza ko ari agahinda. Kugeza ubu ku murongo wa telefone abaturage bari hariya batubwiye neza ko ubu ibintu bitoroshye. Nanone abasirikare b'abarundi bayoboye mu abaturage bari kubavumbura bakabirukankana. Na n'ubu ingabo z'u Burundi ziracyari gustaragoringa hano kuri ubu butaka bwa Mikenke, ndetse neza bisa nkaho M23 ndetse na Twirwaneho bakomeje kugenda babahahamura babakubita haditanka ku buryo buteye ubwoba cyane. Ubu tuvugana haravugwa ibisa naho ari ubwira kabiri mu ngabo z'u Burundi nyuma y'uko MRDP Twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zifatikanyije na M23 zateye camp ya gisirikare cyangwa se mu mabaragisi hariya akomeye cyane y'ingabo z'abarundi. Ziratungurwa cyane zikubitwa amasasu y'urufaya aho zaje guhungira mu bice bivugwa neza ko ari byinshi bituwe n'abaturage. Ingabo z'abarundi kandi zagaragaye nyinshi zirukankaga zidafite intwaro, uretse ko zari zambaye impuzankano ya gisirikare. N'abari bafite intwaro zari intwaro ntoya, ndetse bisa nkaho bari badashoboye guhangana kuko batunguwe ku buryo bukomeye cyane. Bivugwa neza ko abenshi bari baryamye baruhuka bategereje kuza kujya ku patrouille nk'uko bisanzwe, ariko batunguwe abari barinze iyi kampu cyangwa se iki kigo cya gisirikare cyangwa se ibirindiro by'ingabo z'u Burundi bo bakubiswe n'inkuba neza rugikubita. M23 n'amadu bari bamaze kubageramo ku buryo ashatse kwirota uruvango we bakirwanaho ibintu bitagishobotse cyane. Ubu tuvugana ni agahinda gakomeye cyane muri izi ngabo z'u Burundi, aho ibintu bikomeje kugenda bigaragara nkaho zitari buze koroherwa muri rusange. Nanone kandi ndakubwira ibijyanye n'izi nkuru zikomeye cyane ziri guturuka muri leta ya Gitega na Bujumbura. Aha ni ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi afite ubwoba bukomeye cyane nyuma y'uko akomeje kugenda ategwa imishibuka ku buryo benshi batekerezaga neza ko uyu mugabo kongera kwiyamamaza kuyobora igihugu cy'u Burundi bizamugora cyane, ndetse ariko kandi abenshi bakaba bavuga neza ko ahabwa amahirwe kuko ari uri ku ngoma, ndetse ashobora kuzakora itekinika ndetse akaba yakigwana umwanya w'umukuru w'igihugu. Ariko benshi bemeza neza ko bigoye kugeza ubu bitewe n'uko uyu mugabo abari kumufasha ndetse bakamukingira ikibaba kugeza kuri ubu ntabwo bari kuvuga rumwe na gatoya. Abarimo Prime Niyongabo ndetse n'abandi bakomakomeye mu nzego za gisirikare bakomeje kugenda bamucanaho umuriro. Ni imyanzuro ikomeye cyane uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yagiye afata, ndetse atayigishijeho inama abo yagombaga kugisha inama ngo bafatira umwanzuro hamwe, by'umwihariko umwanzuro wo gushyira abasirikare ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Kugeza kuri ubu ingabo z'u Burundi zikaba zikomeje kuhapfira zihasiga ubuzima. Ni bimwe mu byababaje bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi, kugeza ubwo perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye yongera abasirikare, umubare wagabanyutse bitewe n'abaguga ku rugamba, bikaza kurangira n'ubundi abasirikare bayoborana inzego za gisirikare batabyumva neza. Benshi bagiye bamushinja kwakira indonke cyangwa se amafaranga aturutse kwa Tshisekedi kugira ngo amuhe bano basirikare, kandi koko hari ibimenyetso bitandukanye ndetse na zahabu zagiye zijyanwayo. Ibi byose byagiye biba nkaho ari ibintu bigiye bibabaza abayobozi b'u Burundi bamwe na bamwe. Kuri ubu rero uyu mugabo asa naho yamaze gushyirwa kuri pressure n'igitutu gikomeye cyane, kugeza kuri ubu ngubu yabuze ayacira n'ayamira. Ni inkuru zemeza urupfu rukomeye cyane rwa Letona Colonel cyangwa se Lieutenant Kano mu ndimi z'icyongereza. Uyu kandi bivugwa neza ko yari umwe mu ngabo z'u Burundi, kandi umwe mu batoni navuga neza ko ari ab'igisirikare cy'u Burundi, kuko nubwo yakozweho operasiyo ikomeye cyane n'intare za Sarambwe, ariko n'umwe mu bagiye bahabwa inshingano zikomeye cyane zo guharanira inyungu z'u Burundi ku butaka bwa Kongo. Ni ukuvuga ngo uyu n'umwe mu bari bayoboye zimwe mu ngabo zoherezwa ku butaka bwa
bwa leta ya Kongo ziturutse ku butaka bw'u Burundi mu mikoranire ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi wamwemereye abasirikare ndetse ukomeje no kugenda asohoza iri sezerano. Amakuru avuga neza ko uyu mugabo wapangaga urugamba ndetse agakurikirana ibikorwa kandi akaba umwe mu bamenyaga ikize ingabo zikeneye, akaba ari cyo baza kuba bakura mu mibare bakohereza kuri ubu butaka nyine abashinzwe logistique bakaza kohereza bimwe mu bikoresho bitandukanye. Ubu tuvugana rero bivugwa neza ko yamaze kwicwa, ariko kandi uyu mugabo akimara gufatwa bisa nkaho 23 atariyo target yari mufiteho. Uyu mugabo yafashwe muri operasiyo ikomeye cyane y'intare za Sarambwe zakoje ku birindiro by'ingabo z'abarundi neza hano muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko bitangazwa mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Nk'uko amakuru abigaragaza, uyu mugabo yaje kuba amira nkaho ashimuswe muri operasiyo. Ibi byo 23 isanzwe bikora ifata bakuru mu gisoda cy'Uburundi ndetse n'ingabo za Kongo kugira ngo abasigaye baze kubura equilibre ndetse baze kumera nkaho batatanye. Ibi yabisubiyemo rero nyuma y'uko uyu mugabo yari yamaze kugezwa mu defense za 23 ahatwa ibibazo ndetse habaho no kwandika byinshi cyane mu bijyanye n'amabanga n'ukuri kwinshi cyane yari yamaze kugenda abwiza 23 ukuri. Ariko icyaje kuba kibi cyane nuko ingabo z'u Burundi zaje kuba zigaba igitero gikomeye cyane aho uyu mugabo yaraherereye. Nyuma y'uko 23 yabonye ko uyu mugabo ashobora kuza kuba yabohorwa na bagenzi be bari bazanye imbaraga zikomeye cyane, batangiye kurasa ku buryo bukomeye cyane, amasasu yungikanya 23 mu gusanga itari buze kumukura hano ndetse byaje kurangira uyu mugabo apfuye. Ntabwo turamenya uko yapfuye, nubwo bivugwa neza ko yarashwe nyuma y'uko bagenzi be bari basumbirije 23, ariko ukuri ndetse n'amabanga menshi yari yamaze kugenda ayamena, ndetse bivugwa neza ko uyu mugabo niyemereye ko ari we umwe mu bagiye bagira uruhare rukomeye cyane mu bitero byagiye bigabwa ku Banyamurenge, Minembwe ndetse na Mikenke. Uyu kandi n'umwe mu basapurayingaga ibikoresho bikomeye cyane ndetse agatanga n'ibimeze nkaho ari amabwiriza ya nyuma yo kugurutsa drone, nyuma y'uko uyu mugabo yakoranaga n'abacancuro mu gisirikare cya leta ya Kongo, by'umwihariko abahuzwa n'u Burundi ndetse biriya bice bya Mikenke na Minembwe. Ngira ngo murabizi ko abarundi bahagaragara cyane. Uyu igikorwa cyose cyakozwe cy'ingabo z'u Burundi mwa biriya bice y'Abaminembwe, uyu yabaga gifitemo akaboko ka 90% kuko niwe watangaga uda ya nyuma. Uyu rero nyuma y'uko apfuye bivugwa neza ko Abanyamurenge cyane bishimye nyuma y'uko bakomeje kugenda bagaragaza amagambo avuga ko ari ubwoko butavumika ndetse ko uwagerageje wese kubagirira nawe bitigeze bimuhira na gatoya. Ibi rero byakomeje kugenda bica amarenga y'uko 23 itari kure cyane yatwirwaneho kuko bakomeje kugenda bakoraboratinga mu bikorwa bitandukanye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kugaragaza urundi rwego rudasanzwe rw'imirwanire nk'uko amakuru abivuga, ariko biza kurangira bibaye imfabusa. Aba nabagerageje nabo kuza gukavarenga kugira ngo uyu musirikare w'umurundi abe yaje gukurwa muri ibi bice, ariko n'ubundi byaje gutuma 23 abasirikare bari bamaze gufata uyu mugabo baza kwivira muri ibi bice. Umurambo we bivugwa neza ko wasigaye aho ngaho, ariko n'ubundi ntibabashije kujyana abarundi kuko bivugwa neza ko amasasu yari akivuga cyane kandi bari bamaze kumenya amakuru ko uyatagihumeka. Operasiyo yakozwe mu kavuyo mu buryo busa naho butari buri perfect, kuko bigeragezwa ko abasirikare bagomba kuza gukora operasiyo bagomba kuza bucece bakaza gikomando nk'uko abafashe uyu babikoze, nyamara kuza barasabyaje gutuma 23 ibyo yari yamaze kumukuramo bisa nkaho ari byo kwifasha mu makuru ndetse n'iperereza yabana twirwaneho uyu mugabo, kuko n'umwe mu bagiye bagira uruhare rukomeye cyane mu kwica Abanyamurenge. Drone zagiye zirasa Minembwe mu gasoko ndetse no mu bice bitandukanye mu baturage ndetse mu mihana itandukanye. Uyu mugabo bivugwa neza ko ari umwe mu bari bahedinze ibi bikorwa. Ibi rero bivugwa neza ko benshi batigeze bamugirira impuhwe na gatoya nyuma y'uko yari yamaze kwiyemerera ibi ngibi. Ubu tuvugana n'agahinda n'amarira hakurya i Bujumbura ndetse na Gitega, biravugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ibi nabyo biri buze kumugaruka byanga byakunda kugeza kuri ubu ngubu.
inzego za gisirikare za M23 ntacyo zashatse guhita zitangariza itangazamakuru, gusa uyu muyobozi yavuze neza ko bari bamaze kubateguza ko hashobora kuza kubera imirwano nyuma y'ubutasi bwari bwamaze gukurura inkuru z'uko hari buze kugabwa ibitero n'ingabo za leta ya Kongo, kandi niko byagenze ahangaha Gasenyi ndetse na Bukinanyana. Aha ni muri Masisi nyine habereye imirwano ikomeye cyane, ariko icyatunguye benshi cyane ni ukongera kubona mbushi muri iyi mirwano. Imwe muri ambushi bivugwa neza ko zikomeza kurwanye ubwenge n'igisirikare cya M23. Ibintu biteye ubwoba cyane ahangaha ku gisirikare cya leta ya Kongo, cyongeye kwisanga gisa naho kibagiwe ko M23 yagiye ibakubita imitego itandukanye, bakisanga bamaze gusa n'abarimbuka bisama basandaye. Ubu tuvugana ndakubwira neza ko abasirikare barenga 32 b'abarundi bahise bahasiga ubuzima, wazarendo barenga 60 bivugwa neza ko imirambo yabo nubikiryamye hano neza ahitwa Gasenyi werekeza Runigi. Ubu tuvugana rero haravugwa amarira menshi cyane mu ngabo za Kongo. Reka nkubwire uko iyi operasiyo yakozwe n'intare za Sarambwe, maze uraza kumviza ingabo za leta ya Kongo zishatse zamanika amaboko, kuko iyi ntambara iri kurwanwa n'abayizi. Ubundi imirwano yatangiriye ahitwa Bukinanyana ndetse kurasana gukomeye cyane, igisirikare cya leta ya Kongo gisheringa urufaye rw'amasaso. Bari bazanye imbunda zo mu bwoko bwa BM24 Combat, ibi bifaru biremereye cyane babisheringa amasasu ameze nk'amarokete 12 cyarimwe. Intare za Sarambwe zabashije kubazenguruka ndetse kugira ngo zigabanye uyu muvuduko n'igitutu bari bafite, kuko bisa nkaho byari bikoranywe imbaraga z'umurengera. M23 baturuka mu mbavu, ibaturuka n'inyuma, itangira kurasa amasasa ariko ameze nkaho arayo kuyobya marari. Izi ngabo za leta ya Kongo rero zikimara kubona neza ko zishobora kuba zamaze kuzengurukwa, kandi ko M23 yabikoze ariyo ntego, ariko kandi yari ifite abasirikare bakeya bari kurasa bungikanya, bisa nkaho ari abasirikare benshi cyane baturutse inyuma y'izi ngabo. Ubwo hahise haba ikimeze nkaho ari uguhindukira kugira ngo ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi bafatikanyaga babashe kubanza gukubita umwanzi uturutse inyuma, kuko babonaga ko imbere ho nta bigoye bihari, kuko bari bamaze gusheringa ku buryo bukomeye cyane. Ingabo za M23 zimwe zagiye mu ndake, zimindi zitakiri kugaragara zirasa ziturutse imbere. Aha rero niho habereye ikimeze nkaho ari ibitendo bikomeye cyane, kuko intare za Sarambwe zaje kwigira imbere zihita zitega mbushi ku buryo bukomeye cyane, maze abasirikare ba leta ya Kongo bamaze kumva amasasu yaturukaga inyuma amaze gucogora, bahita bafata umwanzuro wo kongera kwigira imbere, kuko bumvaga neza ko bagiye kwa divansinga. Babonaga ko M23 kubera ko itakiri kurasa, itakiri gusheringa ihangana nabo, ishobora kuba yamaze gukora withdraw ndetse yahunze. Nyamara siko byari bimeze. Intare za Sarambwe zari zamaze kwigira ku nkengero z'imihanda neza zakoze kavari. Ubu tuvugana rero hahise hamera nk'ahakubitiwe n'inkuba. Igisirikare cya leta ya Kongo cyese gitakaza ibimodoka by'intambara byari byamaze gutegwa imitego, ndetse na M23 yahise ivumbuka aho ngaho irasana ku buryo bukomeye cyane, itunguye izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi. Ubu tuvugana hagaragaye abasirikare benshi cyane baguye muri iyi mirwano, ndetse haracyagaragara n'indi mirambo kugeza kuri ubu ngubu. Ibi bice bya Masisi ahangaha muri sekiteri ya Gatoyi bisa nkaho biri kuberamo imirwano ikomeye cyane. Benshi cyane baribaza impamvu, gusa benshi baravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugerageza kuhigarurira kugira ngo kibone inzira ndetse naho gitegurira ibitero byerekeza za Rubaya, nubwo bisa naho biri kugenda abibagora. Amakuru aravuga neza ko kugeza kuri ubu ngubu imirwano ahangaha isa naho yatangiye gucururuka, ariko nanone haracyumvikana amasasu make nyuma y'uko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagombaga kuza gutanga ramforo. Babonye ko bigoye, kuko abo bari baje gufasha bari bamaze kumera nk'abahagaritswe ndetse baguye mu kamashu. Ibi byaje gutuma nta mbaraga zituruka inyuma zije gutanga umusada ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo. Ibyatumye n'abageragezaga gusubira inyuma basa naho bahunga M23 yabakurikiranye ndetse igenda ibarasa umugenda. Ubu tuvugana M23 ntekereza ko yamaze kwereka izi ngabo za leta ya Kongo ko kongera kugaba ibitero muri ibice bisa naho bigoye. Benshi baravuga neza ko ari isomo rikomeye cyane ryongeye gutangwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ambushi nk'izi ntabwo zari zerutse, ubundi benshi bemeza neza ko uretse mu nkundura yo kuba hafatwa umujyi wa Goma, ambushi zagiye zibera mu bice bya Minova ndetse
n'inkengero zaho uturuka muri parike ya Virunga. Ubu tuvugana hari hongeye kuba igitendo gikomeye cyane, benshi bavuga neza ko ari isomo rikomeye M23 yongeye gutanga. Abaturage bo muri ibi bice bamaze kugenda bagaruka mu byabo nyuma yuko bari bagerageje kugenda bahunga iyi mirwano, ndetse hakagaragara ikimeze nkaho ari uruvunganzoka rw'abaturage benshi cyane bageragezaga kugenda abahunga. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gitsindwa umunsi ku munsi, nubwo kiyambaje abasirikare baturutse imihanda n'imihanda, nyamara benshi bemeza neza ko urugamba ruri gutsindwa n'intare za Sarambwe. Ibintu ntago byoroshye kuri General Nyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye, ntabwo yorohewe muri aya makuru, ndakubwira byinshi cyane. Ikaze rero ngusobanurire byinshi cyane mu bigezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta gahenge, imirwano yo irakomeje. Imirwano ikomeje kubera mu bice bitandukanye Kivu y'Amajyepfo, ubwo ndavuga ibice bitandukanye bya Minembwe ndetse Mikenke, ibice bitandukanye bya Poezero werekeza hafi n'umujyi wa Uvira, ibice bitandukanye kandi bya Plaine d'Ruzizi, Kabunambo, Bijombo, nubwo M23 aha yaharekuye ariko hongeye kugaragara imirwano ikomeye cyane. Ariko kandi reka bariho duhera mbere yuko twerekeza muri Kivu y'Amajyaruguru aho za Masisi ndetse no mu bice nka za Rubaya. Aha muri Kivu y'Amajyepfo hongeye kubera imirwano ikomeye cyane, kurasana gukomeye cyane hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo gifatikanyije n'abarundi. Uribaza ngo byagenze bite kugira ngo M23 ize gufata umwanzuro wo kugaruka inyuma mu biti yari yarekuye kubera agahenge k'imirwano yari isabwe gutanga, ndetse ngo hubahirizwa amasezerano ya Washington. Ibi rero nyuma yo gusanga igisirikare cya Leta Zunze za Amerika cyakoze igenzura ndetse binyuze no mu bandi bafashije iki gisirikare cya leta ya Kongo mu gusinya ari amasezerano ya Washington, baza gusanga leta ya Tshisekedi itarigeze yubahiriza ingingo n'imwe mu masezerano yasinyiwe i Washington, mu gihe M23 nibura 85% by'ibyo yasabwe kubahiriza yabikoze, ndetse inemera kuva mu bice yari yarigaruriye nta gitutu nta masasa avuze. Ibi rero nibyo byatumye M23 kimara kubona raporo igaragaza neza ko Tshisekedi atigeze yubahiriza na gito mu masezerano, yahise ifata umwanzuro wo kugaruka, ariko igaruka ihonyora iribata muri rusange nk'uko ngiye kubikubwira byamaze kugenda hano muri Plaine d'Ruzizi. Imirwano ikomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo cyahanganyemo na M23 yari irimo ikora recovery igaruka ku buryo bukomeye cyane. Ingabo za leta ya Kongo zabonye M23 ifite advance ikomeye cyane, iri kwa advancinga izibasanga ku bitwaro biremereye cyane, isa naho iri kurimbura neza. Abasirikare bahita bafata umwanzuro wo kudahangana n'intare za Sarambwe, dore ko byasaga naho kubahagarika byari bigoye, dore ko bisa nkaho ingabo za leta y'Abarundi zagerageje kubanza resista, nuko zumva amasasu menshi cyane yarwirwaneho arimo aramanuka, icyatumye n'abarundi baza guhita bava muri iyi mirwano birukanyira mu mujyi wa Uvira. Biravugwa neza ko M23 yamaze kohereza abandi basirikare hano muri ibi bice, ndetse abasirikare bisa nkaho bafite intwaro ziremereye cyane. Amasezerano yananiwe kubahirizwa ibijyanye n'amahoro, ubu rero hongeye gusubiraho ikijyanye n'umututu y'imbunda, ibisasu biremereye cyane. Biravuga abarundi nyuma yuko bari bamaze iminsi babona agahenge muri ibi bice, basa naho bongeye kubona ko ibintu bitoroshye cyane. Ubu tuvuga n'igisirikare cya leta ya Kongo ntabwo gifite ubushobozi bwo kuba cyarinda Plaine d'Ruzizi nk'uko M23 yari yarabikoze, maze iki gisirikare kikajya gihora kihagaba ibitero bigamije kuyihakura, ariko bikaza kugorana. Ariko intare za Sarambwe nk'abahahoze ndetse baturuka inyuma bafite uburyo bwinshi cyane babikozemo, maze biza gutumiza ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, dore ko na wazarindo zari muri ibice. Aba bose birukansa amasigamana, ntabwo bashatse guhangana nk'uko byari bisanzwe, ahubwo bisa nkaho batunguwe ndetse baza kubona ko ibintu bitakiri bya bindi. Aha rero niho nkubwira neza ko intare za Sarambwe zirimo zisubirana ibice byazo, ndetse atari ibice gusa agomba guhita hafatwa n'ibindi nk'uko hakomeje kugenda hagaragara kwa advancinga gukomeye cyane. Nanone ndakubwira neza ko hariya neza muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo ndavuga hariya hitwa za Gatoyi, neza ibice bitandukanye za Bukinanyana, hongeye kubera imirwano hani muri Masisi. Imirwano ikomeye cyane yaje gutuma igisirikare cya leta ya Kongo gitakaza umwe mu bakoloneli bakomeye muri iki gisirikare. Ni imirwano bivugwa neza ko M23 yategereje gutega ambush ikomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo, ariko biza kurangira ambush imeze nk'ipfuba. Itsinda rikomeye cyane
n'abahibu ry'igisirikare cya leta ya Kongo. Iyi ni special force yaje gufata umwanzuro wo gushyira abasore imbere bagomba kugenda bashaka inzira basa naho bategura imitego. Ibyaje gutuma bategura imitego M23 yari yabateza, ariko biza kurangira n'ubundi baguye mu mutego wa nyuma wahitanye umwe mu bakoloneli mu gisirikare cya leta ya Kongo. Kugeza kuri M23 isa naho yishimiye urupfu rw'umugabo, nubwo imirwano yo igikomeje kuko ibyari byatezwe abasirikare ntabwo byabashije kubaturikana mu buryo bwa nyabwo. Haravugwa byinshi cyane mu bijyanye n'uko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo muri ibice basa n'abamaze kugenda bananirwa ndetse bagaragaza intege nkeya, mu gihe bakomeza gupushingwa kugira ngo bafate ibice maze babone uko bazamuka Rubaya mu Birombe, ndetse imirwano yamaze kwimukira mu birometero hafi 40 kure y'Ibirombe ndetse ni centre ya Rubaya nk'uko bigaragara. Yemeza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto nk'uko yiyita uyu mugabo yamaze gushyibwa nyuma y'uko amaze kubona neza ko amazi atakiri yayandi. Igisirikare cya M23 cyamaze kwitegura ndetse gisa naho cyamaze gufata ibintu kikabishyira ku rundi rwego. Ubu ngubu tuvugana ibice bitandukanye neza byo muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo ni muri centre za Masisi ndetse n'ibindi bice na za Petit Masisi na za Nturo na za Kirurirwe hose ho tugiye kuvuga, ahubwo ahitwa Gatoyi muri segiteri ya Gatoyi mu busanzwe isanzwe iyoborwa n'umuyobozi M23 yashyizeho Emmanuel Ndizeye Rutebuka. Uyu kandi akaba ari umwe mu bemeza neza ko igisirikare cy'ingabo za leta kitakibarizwa hafi aha nyuma y'uko M23 yakoze ibitendo bikomeye cyane. Ubu tuvugana Bukinanyana, Gasenyi, Runigi ndetse na Bushiha, aha hose na Nyakigano hakomeje kugenda humvikana umutekano nyuma y'uko ingabo za leta zisa naho ziharekuye, ndetse igitutu gikomeye cyane cya M23 yakomeje kubacanaho umuriro. Ubu tuvugana hakomeje kandi kumvikana ibimeze nkaho ari biturika mu bice ingabo zahungiyemo, ariko ibi byose bigaragaza neza ko zamaze gufata umwanzuro, aho benshi bemeza neza ko ari intsinzwi ikomeye cyane kuri perezida w'igihugu cya leta ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Uyu mugabo kandi yongeye kumera nkaho yanditse amateka mabi gutsindirwa mu bice bigera kuri 4 icyarimwe, dore ko ibi bice bya Rubaya nakubwiye yari yagerageje kubishyiramo intwaro zikomeye cyane, ibimodoka bya BM24 Combat ndetse n'ibindi bifaru bikomeye cyane bikoreshwa ku rugamba. Ibi byose byari byamaze kugenda bigezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, nyamara byinshi bisa naho byahatikiriye ndetse byahatwikiwe nk'uko amakuru ari kugenda abisobanura. Ubu tuvugana rero ingabo z'Abarundi zo ntabwo zagaragaye muri ibi bice kuko inyinshi zongeye kwimukira muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu tuvugana rero amakuru aturuka muri ibi bice bya Masisi ndetse na hafi ya Rubaya biravugwa neza ko Tshisekedi ndetse n'ingabo ze bamaze kuharekura ku gitutu gikomeye cyane cya M23, dore ko bumvaga neza ko bagiye kongera imbaraga mu bice bya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bigarurire Poezero, Minembwe, Mikenke ndetse n'ibindi bice, nyamara ntago byaboroheye kugeza kuri ubu ngubu. Ubu tuvugana haravugwa imirwano ikomeye cyane hagati ya MLDP kwirwaneho izi ngabo nyine z'abanyamurenge ndetse na M23 iri kubasapotinga kugira ngo bakomeze kugenda bagira akabaraga. Bongeye kuhagiza ingabo z'Abarundi neza bisa nkaho ingabo z'Abarundi zongeye gukubitwa hafi guhezwa umwuka. Ni imirwano yabereye mu ishyamba rya Mikenke neza mu birometero 4 gusa wenda kugera Poezero. Biravugwa neza ko kurasana gukomeye cyane kwabaye hagati y'ingabo z'Abarundi ndetse n'igisirikare cya kwirwanaho byatumye ingabo z'Abarundi zongera kugaragara zisa naho zirukanka amasigamana zihunga urugamba. Kugeza kuri ubu ngubu hakaba hakomeje kugaragara ikimeze nkaho ari agacu k'ingabo za leta y'u Burundi kongeye kwigumura mu rugamba. Abasirikare b'ingabo za leta ya Kongo ntabwo bongeye kugaragara ku mirongo y'imbere muri ibi bice bitewe nuko benshi bemeza neza ko ubu tuvugana uretse icyorezo cya Ebola gikomeje kuvuza ubuhuha muri izi ngabo n'ubwoba bwamaze kubataha, benshi bakomeje kugenda basa n'abirembya ndetse kugira ngo baze kubona ikibari gituma batagaragara ku rugamba, ariko bisa nkaho bitoroshye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo basa naho bamaze kugenda bagira ubwoba ndetse Abarundi bari kururwana uwumwe uwa peke akaba abahungu bakomeje kugenda basa naho nabo ariyo mpamvu biri kubagora. Ni mu gihe kandi bice bitandukanye biri guturikamwe ibibombe biremereye cyane. M23 yo ntabwo yicaye iri guca impande zose hirya no hino, irashaka guca akazi zingabo. Iki gihe cy'izuba kenshi benshi bemeza neza ko M23
M23 ubundi itagiye ikunda kuba ifite imirwano myinshi cyane, ahubwo ibice yarabifashe iri gucunga umutekano. Mbere yuko iyi sami itangira, benshi bemeza neza ko M23 iza kuba yaramaze gushyiraho standard ndetse n'ibimeze nkaho ari borders cyangwa se imipaka, aho yamaze kugenda ifata kugira ngo igisirikare cya leta ya Kongo gikomeze kugenda cyahagirira mu bindi bice. Wakisanga gute dore ko ingabo za leta arizo ziri guhinduka ingabo z'inyeshyamba, maze M23 yafatwaga nk'inyeshyamba ikaba ikomeje kwigarurira bimwe mu bice by'ingenzi nk'uko bigenda bigaragara ku rugamba. Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, binyuze mu makuru yamaze guhabwa n'ubutasi bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bwamaze kumwemeza neza ko yamaze gucirirwa umugambi na M23 ndetse yatangiye gutega imitego ikomeye cyane. Yamaze kugera muri bamwe mu bahafi kuri iyi leta ya Kinshasa ndetse batuye hariya i Kinshasa mu murwa mukuru, harimo abanyepolitiki bakomeye cyane babonana kenshi umunsi ku munsi na Tshisekedi, harimo kandi na bamwe bo mu nzego za gisirikare ndetse n'iz'igipolisi bamaze kuba bamenyana na M23 bakemerana gukorana bya hafi kugira ngo Tshisekedi abe yatembagazwa ku butegetsi cyangwa se abe yabirandurwa iyi ntebe yicayeho ashaka no kongera gukomeza kwicaraho yo kuyobora umukuru w'igihugu cyangwa se yo kuba umukuru w'igihugu cya Kongo, aze kuba yayibirandurwaho mu buryo bworoshye. Ubu tuvugana ngo ubutasi bwe nubwo butaramenyesha uyu mukuru w'igihugu, ubwo ndavuga Tshisekedi aba afite umugambi ndetse abashaka gukorana na M23. Hari amajwi yumvikanye M23 isa naho iri gukomfirima ko bamwe mu bayobozi b'igisirikare ndetse n'inzego z'igipolisi ndetse n'abandi banyepolitiki bakomeye cyane bo mu ishyaka riri ku butegetsi hari Kinshasa bamaze kuba bafata umwanzuro ukomeye cyane wo kwemera gukorana na M23 nyuma yo kutabona aho icyerekezo kigana cy'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Tshisekedi ubu tuvugana arashinjwa kuba nta terambere na rito yayigeze akorera abaturage be, kuko benshi bagiye babimushinja akitwaza ko igihugu cye kiri mu ntambara, nyamara ubunini bwa Kongo bagiye bamwereka ko intambara iri mu gice gito cyane ugereranyije n'uko Kongo ingana, kuko intambara iherereye muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, mu gihe ibindi bice byose bisigaye kandi ibice binini cyane nta kigeze gikorwa ngo hagire icyahindura ubuzima bw'abakongomani. Nta muhanda, nta bitaro bishya, nta kintu kigaragaza neza ko hari ibyakozwe. Ibyo benshi bavuga neza rero ko ibi ari byo bari kumutega kugira ngo babe bamutembagaza ku butegetsi, ndetse bakuranye na M23 yo itanamworoheye kugeza kuri ubu. Ibitero bya M23 bikomeje guturuka impande zose nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, benshi bakagaragaza neza ko izi ntare za Sarambwe zitazahagarara na gatoya, kuko hakomeje kugenda humvikana ibisa nkaho ari ibiturika biremereye cyane hafi n'umurwa mukuru i Kinshasa, bemeza neza ko uyu mugambi wamaze kugenda ucurwa ndetse watangiye kugenda ushyirwa mu bikorwa. Tshisekedi akimara kumva izi nkuru yamaze gushya ubwoba, bivugwa neza ko yamaze guhamagara nyene cyubahiro Son Excellence nyine perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, akamubwira neza ko nawe yisanze muri uyu mwandiko w'abagomba guhitanwa na M23. Ibi biraza kwibazwaho koko niba M23 ifite umugambi wo kuba yagirira nabi perezida w'igihugu cy'u Burundi. Benshi bahise bavuga neza ko naho M23 yakomeje kugenda yihangana ndetse ikabembekereza Burundi kuba itarigeze irasa na rimwe mu mijyi itandukanye, kandi yari bifitiye ubushobozi hariya nyine ku butaka bw'u Burundi, mu gihe abarundi bo bagiye boherezwa kurwana nayo cyangwa se bakagaba ibitero kuri M23 ndetse no ku birindiro byayo, bigakomeza kugenda bigaragaza urwego rukomeye cyane iyi ntambara yamaze kugenda ifata, kuko uyu mwandiko uri kwisangwamo aba bakuru b'ibihugu byombi nk'uko bigenda bitangazwa. Ubutasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kugenda bugaragaza urwego rudasanzwe, busa naho ari ukumviriza bimwe mu bikoresho by'itumanaho bya M23 nanone byongeye kwisubiramo kuri iyi nshuro nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana ubwoba ni bwose i Kinshasa ndetse n'i Bujumbura n'Igitega, kuko bivugwa neza ko uyu mugambi wamaze kunozwa ndetse Tshisekedi nawe yatangiye kugira ubwoba. Benshi batangiye kwibaza neza ko Tshisekedi ashobora kongera gufata umwanzuro wo guhungira mu gihugu cy'Ububirigi, kuko akomeje no kugenda ashinjwa kudakunda igihugu cye, kuko hagaragaye ibimenyetso byerekana neza ko afite ubwene gihugu bw'igihugu cy'Ububirigi, ibintu ubundi bidasanzwe cyangwa se bisa naho bitemewe ko
perezida w'igihugu agira ubwenegihugu bw'ikindi gihugu. Ibi rero nabyo birakomeza kugenda bimushyira ku gitutu gikomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda abigaragazwa. Twigire ahitwa Gatoyi hariya za Masisi hakomeje kugaragara amakompura aremereye cyane. Igisirikare cya M23 cyongeye gushyiramo ibirometero byinshi cyane hagati yacyo n'ingabo za leta ya Kongo kuko bakomeje kugenda bahanganira muri ibi bice. Gusa amakuru aturuka hakurya aravuga neza ko urugamba aho rugeze ubu ngubu igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kubona neza ko kwisubiza ibi birombe bya Rubaya bisa naho bigoye, ahongeye kugaragara ingabo bivugwa neza ko zishobora kuba ari iz'Abafaransa bitewe na kampani imwe mu z'Abashinwa zibarizwa hariya Rubaya zicukura amabuye y'agaciro ndetse mu nyungu za M23, dore ko imisoro ndetse n'ibindi byose bamaze kugenda babidiringa mu izina rya M23 bitewe n'uko aricyo gisirikare gikontorora